Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipat ba nong rep jong kisan shnong kiba kentup ya kamau bidong penden so lang lu mau ba manat ba penden lengdo gila penpau ya kajing sngau benyau ka bakrau halor kajing herdor jong usla terpat ubadai uwei ne ki marep ba khmat jong ki ha ka kamrep kamriang Habayo banyak keren bat kinong rem. Kalong shisha ka bas ngau sen bat ngau sangsot ya kejing syak nyot dor jongki. Jangan dengar buat anak. Habang yara penuh tepat. Kalong ka bas hitam kata-kata. Ndre haban se namar. Kajing dan kamban wat yau kau tangban sedang. Ha ka jingsem jongi ki nong rap nakabanta jong suat terpat kelang ka bajen jar bha ba aduh kata-kata andre wat la ka jing jar ka kata ru naduki temen mensua klia bersyang yang ngiban yalam ban rap yono te ka jing rap jongi yono kelang ka basita madu kata-kata ban hadu bangin sayok ban khek lane ban penlong mardi u ban yo di hayau haki ia boper kemun kalian jungi hadu sipor hadu haki khatway lane ship house nam ai gungta te kita kilong tang haki jakaki babha andre haki jakaki ne ki jakaki bo mlong ban sai sok poi hadu haki khatsau kusan snam gungta te kalian jungi kumala ong nong yalam jokan ka seng ba kadar kalong kabarit te kalian jungi kerpat kalian jungi ru na liang jungi ki padba ba lakum ku kasokakan kemilan kabanta jungi ku Kilay thuru bakaru komrep ya usla terpan kalong ka besitom ha bat ka simpor hadu kumbakhat ar ne khat sansnem hadu ba undalong Henry on the day ka por banken bat bandi ya u kalong ka ka basngo pangmen bandi ya u hakador kabatan kata hakador ar pauten ka kilo Namar ba pi laju ji dalaki jodi kumat cica nadu jaka red pila di luar dalaka jauh Henry kabapan long ya ji baci kiri dor balai namar ba kabanang kong kalong ba na kaliang jong ki kar kaya habaki cim ya ji hakador arpusan arpun kalian ti kabajngai nadu jakar rep hadu hakan ke jakar bang yatit bat nang nengi naka liang jongi yakin nang rep ni habang sim daga dor kabarit namar balai namar ba nang ne hadu banda poi silau tang kabai kiru siberni kan poi hadu lai cispa lai peu ayure te ladangi ken si berni don balai peusan kiji don ba arpu pra don balai peu kuntar ter te ladangi ken total ya kajing lut kan poi hadu kisau te kayu tangka baikit nang ni hadu poi hasil te na kaliang jing kum kinau kit ni haban tet kat kum kajing ken namar don nang kayu ban kayu yak nang la dalong kabala ni habban kayi ban yo iyo kau te henrei haba punta wat ni ru teng la dala poi hang tei don sak bun ja kijing ot na kaliang jong ki kar kaya te wat ye kabai daju kabaki ki theo yo mar jong yu ki habban ot biang nangi om tang kata ka spotlight theo si berni tang kabai kin ne selong sa kabai ot na kaliang jong kinang theo jong ki kar kaya te selong ru ki ot hinang tengi su
Namar bangila nong pi beri pi bala jumlin ban im akan ne ban dade bang im pad jumlin ngila sudai ban ang ngin i no sendon ban tit ya ki bakum kini man man seu kum bang kam don jing mentang na ka beta ka ji mu jong ha ka bang mu ban asim ya kini ki marep kum pi mahjar la ban ang nama na ka benta bangin don ka ji anong yala de nama haka bakum kata ngisngeu ba kajing fit jong ikum nang ila ban penhe ya kador ya kidor Nalor ula terpat kilaya thuru bagi jurep ya usensar. Bat kini arteli kidi ki marep ki baju pendam ya ka yeng kasem bat paskul ya ki khon ki kiti. Oleh matang kini ki kamrep jengi ngimla ban pendap lan ngimla ban penbiang ban paskul ki kun kiti. Te nak kata kadau nama bangi pai tang uswa tepat kabede ban usun saru. Kumbala kalong hai ki snem lalai na baro. Dei tang mensip snem kador ka kamkiu. Te nga kerpat akan nakapori ka sarkar ba kumjuru ya uswa ya usun saru kadai ban fix si ka price la kedok nolong kan buduna ya ka spak le fashion ragamut longi kini rep ngila ban kamai bahang ngila ban rep bahang ngila ban kiu haka rep karyang haka jinglong jiman jengi kum kini rep kumbang ngila sengau nanu mane batai kini batai balak batai sukmat besila ta sarkar ka don kayu sengau ya kini par kalong kajing ajing kai ya ka sarkar kalong kajing ketu ya ka sarkar bahkan ada kadang kemat ban pet ban pendekan bangin kum kinong rep sa terpat ni siam ding namar kador kamda don kamda yaj bha ke kene kador kabatang arpheu arpheu tika kilo kane nadu ki phaus ne mensua hadu mentaru kane ki kumju te kumta dah ke jinga trelang jongka hill farmer union jongka state ban kentu ye ka sarkar jela bahkan peniat dor dan ban pentu dor la kumno antat kabaduna kan long san poteng ka kilo le sengi kum kinong rap in ya em bat ngin ya man ya roy bat ngin yo ya kaban ya pak skuli ki pun ki ha ki kedan ba pher pat lada unu terpat uyador kamud ba ini ki klau ki petap kendap de ki ding manu ding terpat ulong kumbang thung ki ding ban penjengam ya kamaryang nu sensar ula bandu no habang ila rep ya nu ding terpat tidak kaba jadi tom jongi ya nu ha kubang thung nu ding terpat kasimpor hadu daki paus nem ban yo ban khet ya unu flaya ding satrapat ban di hayau bar habang khet unu beng na kitnat ni that yo ban penkyang da ki tayo bad ban lum ban lang sijaka kumne kumba pilio i ba pilai yar te nang thi nang tai ni wan ban lum lang hangne ha kaju kajaka nagam taban senrat ya ban tap ha ka berni Kumta nakaliang ka Hills Farmer Union Sanchnong Area Union ba nakaliang ka Republican Party of India lingba uba lung kharbani Secretary RPI Meghalaya kila kentujur ya ka sarkar ba kadai ban phai khmat lem shakinong rep jong kane ka dong kathan kabadai ka wei ne kijaka ka baju penmi bun ya usla terpan hapo ka dong mau karwan bagadai ban penkiu no ya ka dor usla terpan syaka san photeng ka kilo bat chis pa lai photeng ka shaneng ya ka dor usensar kumchi benta ban kentiu ya ka yo ka kot jong kinong rep Yo sneeuw ik jingen nilai sneeuw di kebun di kerang basa kemam dah gelem juga kumui semua rembak dah dah thai kuat ban sneeuw di jingen juga dah thai kuat ba di jingen ke dah thai di jingen ke bendu di norap haba gila tristam or sistem kador hak bila dia nyo kum menta la terpat susah
kedua kami harus buat kejing Kristop lagi buat kedua kebala kelinggi yang buat dia kena kedua ketanya ini tidak keparu baik kesoka bagi dia kedua kepada mencibut kedua rep bahkan simkia ban pintiu ya kedua yang marah ini hantam hak dengan dia susah buat lemah tempat dan nak lihat kedua aku wih mbak mengasih dalam mentah kikam imam sana ada banjir ini maka kesoka kan sim yang beda dia ini ban sim dikit clean ban kipai bak jadi kini mikro yang kecil kabak kalau belum prosesnya yang dia bentuk jika ban kini kaji usor gumba gila perlu hagis tuan lebar